Wat lakim la ban lej poi sha yingsa jong mahe Dr. Didi Lepang hagane kesngi ke balek buram khaddu ban ra lej on tep ya kamet masa umahe bat kum kejing don benta ha kejing songsi bat ka yeng kasem jong o ka kenhun ki nongnya auto rickshaw ki bakamai hasor nong po Haribhoi district ka balatip kum ke nong po region auto owners and drivers association ringkat bat ka kenhun seng bahalang HYC nong po circle menta kesngi ki lej ban bo sentiu hakmat udurmat bashir nieng ubala penyang hakmat ka Haribhoi college nong po ya ubala tei daga young minds association shisnam manshwa. Ringkat bat ke jingte ya kilamayong kinongnya auto hasor nongpo ringkat bat kinong yalam ka seng HYC nongpo circle kilelit ban penlong ya ke jinglet bu sentiu hau teu durmot jong mahe lepang ulong ubakerpang na pedengki nong yalam babun balang mahe Didi Lapang na Haribhoi usambai ubakerpang bun kikawang mau haba pet yau so ba ithyang ka jing sam ka nong rem om sham la ban pen kenria bat haswa kata la penlong shwa ya ke jing sengabjar ka bashiminin habakran haswa ka jing bu sentiu uba banasar lengdo nong laj ubdi presiden ka nongpo region auto owners and drivers association ulong bahagi snem ki bamenshwa umahe Dr. Didi Lepang ula kersan ye kene kenhun kumu nong aiboj laneu advisor jong ka kenhun ki nongnya auto hanongpo hagi snem ki bamenshwa hagapor ke jinglong presiden jong uba plilat tiuso bat kum ke jing burom ilau jong nong elam ya bala sim ya u kumu kpa jong them Haribhoi ki nong yalam ki bamenta ki lelet penlong da ke jinglet bo sentiu hakmat udurmat bashir niang hakmat ke Haribhoi college u samla tuni shila ubri presiden ngaseng HYC nongpo circle ulapon pa bokum ke jing borom ya kpa ke them Haribhoi ki le sim ya ke benta ban borom ya ke singitep da ke balet bo sentiu wat lakim la ban let don benta barok shanong ba shalong na ke benta ke jinglet borom bakhaddu ya mahe hanong ba shalong to nakaliang ujongi kum ka asion mula kanda don kita kajing sosi ke bakrau yang berladu no uri krau juga tem Haribhoi budai nak kajai peri ujongi ba ngilayo CM lah nadu pengiladu no yunu CM belakhat ini minta ba Didi Lepang mah de ngim sulayo CM syu no nak kajai peri usi jini lai wala kata to kamis koper andai kam long ka nuksa iki banwan dadin ba kum kini ki orang ba ngi benangnya UI nak kapor bang isu long ba ngin sngap dangi wanang nei daga jing sekolah mi bila du isai tu ru krau juga them Haribhoi bakwe tam ulong ru UMLA juga rompo te ngiwanang ne kapor kumka asion ladai ru founder bela jemut ini hagi sedam ki arjar iwe arjar lain no am klet kata te bat udon ki presiden ki barem na du ki sedam khandai pho sau khandai pulai ba plilat so ba ulong presiden tu kapor nak liang ba Didi Lepang long pada masa tu ki sedam thì cái này là sơn jungi là dan bentah haji donation ba pher dengan yai pentulun hadu kesngi bentah hadu ki panhir pateng hadu ke kerta ko jungi ro ina budin ni kita ki nuksa ba hot kum berengim dan ya kata ke jingbiang lut ke don kalat ke jinjuna wala dan don kan yang tai jinjuna ndai ke kata ke jing bakala ngin menyo ndai ngin sim ai ba dan ada biru krau isa ki alam ki tiu hangin ai budin ni kata ba bangiwan ang ne ngi ai ke jing solem do sik tu ki bahayeng pasam ki kon ti su kilok bidang don ada selama saya ingin agi solem sipi ngimla pan poi si sorma don hal lagi dong di jing bamla di sini barang lek si teri ngila sutu ngino mi kandu ire jing bun pat khau dan lagi jing wan jing ene ra ai kadak mar ka pokor ka di bensim abang don jing solem la dengan solem nong kadai kata ai bensim dei haune urang ba bala penyo ya ka Haribhoi district untuk kita ke jing so si ka bakrau batum kadak ke jing so buram yau ne u rangba Dr. Didi Lepang bagi jukati mahe ma habaro Jokowi ke distrik nilai jukati mahe Lepang kepala no senyang haki papon teliki kam ke bangim la su ban tahu lan ngim la su lese bangin ya nujur jadi kam ratba ke bawla tre nadu ikam ibarat ber hadu ikam ke bakrau
hadu kisgi jong ka jing dong temen ban hadu kisgi jong ka jing klat no jong u na po jong ne ka sla ka percaya idon nang ne hajan jong ne umat bala siren jeng bala bala penjeng hapo jong ne ka Islam pule ane po Riboy college idon nang ne bangi wan po kum kata ka jing so lem ka jing so si bangi ladu no ya i mahe Dr. Didi Lapang bala klat no anak ane kasla ka percaya bat kum kaseng ka HYC ka tanat kawin na ka tanat rekam jong ka HYC seng kami mo ka badan hapo jong ane ka dong Riboy napo nong po circle ngi penpaw jing songsi lang amar ngitip bahai kam kijam lan ngitip bahai ta kijing senyang kijong u hapo ka imlang salang kamtam ya ka dong Riboy hi borok kawai bat kum katak ka jing so lem bat kum katak ka jing songsi lang bat baro ki pajba ki pajsan jong ka dong Riboy jong ka kasi jaintia bakum ju ki baing basam ki bala dan mentah apa jing sosi ha ka bakal adu no ya imahe Dr. Didi Lapang ngiru ngi penpaw jing sosi ka bakrau matung ka ka jing burom ka jogi u ngila kre da kini sentiu pan ai rengkat baka ha jing dolang ka atau session ako ka nokpo Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei arnyo lai